Maar die elements is die mekaar die ja. Ons het so bang voor te liewe in Zuid-Afrika. Daarom raak ek so das oor die kaapse hiphop. Dat mense dink, ek raak van my kop af. Maar een man kan seker nie vandag sy case bly nie. As met die actie en rap, wat die entertain nie. Wat die entertain nie. Julle dink nog aan, ek het die vocal in. Ek het die vocal ouwens man. So vir julle wat my soek op die socials, ek is Klein Fortuin op Google, YouTube, TikTok. Ek sal laat, my music is daar, so. Awe, is jy ready vir die last een? Ek is ready. Van die brain! En ek het voor ek my account noem, sal ek my dood noem. Ek breek jou lirieke gewoon met die old school. Ek is net ek, nou sê my wat is fout bro. Sy's klein school, nou sê my dat sy nou ek is klein, wat lang kan die game soos een veteran. Promo gedra om nog steeds soos een veteran. Hier die game met ek lang kan gesettel in. En baie van die rappers praat te veel en rap te man. Ek het die skill, talent en klomp sy wat die. Aan die begin het hulle gedink die klomp het het die. Het maak jy saak of sy kan beef of kan betelie. Solang sy net die week kan sit en allemaal jou die credit gee. Die remme die, kyk die fans in die aksie. Hulle is actief, elke trek moet ek klaas wees. Ek is aan die veld met die week in die aksie. Want sy is aan die veld met die coach wat die gras vriet. Hy kan met draai as een rapper wal. Ek sal hom uitvriet en los by jy tafel met die bal. Hy voel het later soos hy edible. Sy sê jy goud die brande klimme van die pedestal. Voor ek my account noem, sal ek my dank doen. Ek breek jou lirieke gauw met een hoofdstoel. Ek is net ek, nou sê my wat is fout bro. Sy is klein squad, nou sê sy dat sy is old school. Voor ek my account noem, sal ek my dank doen. Ek breek jou lirieke gauw met een hoofdstoel. Ek is net ek, nou sê my wat is fout bro. Sy is klein squad, nou sê sy dat sy is old school. Nou een goud is een animal wat jou laat staan en niks doen. En sy wil rechtig jouself nie soos dit noem. Maar dis ook allemaal in jou krit bro. Allemaal jou honde blaf in mekaar. Niemand is wat boel. Vang het op soet, sy kan doen sien. Jou appearance moet humble en lekker true wees. Somtijds wanneer ek gebruik die rappers moed nie. Sy kan nie kwaai word met een stink attitude nie. Miskien as ek een goud, maar ek as soos nog op het nie. En oor die jongens is, as ek nog nie bekom het nie. Ek weet nie hoe die man een goud gebekom het nie. Een rechte goud gee aan de rappers hou op sy blommetjes. En daar is jullie liever wel ingaan. Sy moet verstaan, ek gee jou net iets om te drinken. My goud skyn, ek het altyd op nou plan. Tot sy my sien wat ek het, sy moet drinken. Voor ek my account doen, sal ek my dood doen. Ek breek jou lirieke gauw met een hoofdstoel. Ek is net ek, nou sê my wat is fout bro. Sy is klein school, nou sê sy dat sy is old school. Voor ek my account doen, sal ek my dood doen. Ek breek jou lirieke gauw met een hoofdstoel. Ek is net ek, nou sê my wat is fout bro. Sy is klein school, nou sê sy dat sy is old school. Sê my wat is jou missie, ek wil die rauw visie. As sy een koud is, wil ek hier een koud visie. Sy sal nou best, ek wil nie soos jou visie. Want ek bou, bitsie, bou, bitsie, bou, bitsie. Sê my wat is, my naam is Klein Fortuin, ek is strijd van die plein en ek het Mellow people, I'm Jackie Man, today I'm yours, Klein Fortuin. Okay, Klein Fortuin, tell us, is there anything that inspired you to do music specifically? Specifically, I was inspired back in 2006. That's when I was originally inspired by music, by American music to say exact. And I can't say something specifically, but nothing specifically. Just in class, the teacher gave us a talks to do, and we had to use American music, and we used that song of Usher, Tell Me Again, that one, yes. And then since that, I've been following American music, and afterwards I decided to switch it to Afrikaans when I went to Godop FM Cyphers, and that's where, yeah, I found that Afrikaans is bigger than what I thought it was at the time. But there was nothing specific that drew me towards this. Yeah. Well, let me take a guess. What was the subject? Was it creative arts? Yes. 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 Next question. Why Klein Fortuin? Before that, so when I decided initially, okay, I'm gonna start. I didn't start writing my own songs. Off the back, I first started rapping 50 Cent. Bow Wow was also my favorite influence, I suppose, but didn't know it. I was into their music a lot, so I started rapping their stuff, and then I gave my name Low Fortune. That was my English first name, rapper name.
Oh, the And registry shop, the concert, yes, Klein Fontein. when I went to Dudop FM and started ciphering there, I saw a lot of Afrikaans rappers. I'm like, yo, ideas, for what no how? Shit, so I just changed Lil to Klein, Klein. and my surname remained the same. Yeah. But that's his name put into it as for my own particular interest. Do you have any favorite song? Of, You, bro. of myself. Yes. Oh shit, that's a tough one. My favorite. I mean, currently, does it have to be currently or okay, shit. It's a loaded question. My favorite one would be Tachian. I wanted to say it would be the one Bantu Kanzai, which I released now for my mommy's birthday. So, which is the story I told about my mommy and my daddy. Um, but the track named Tachian, it's where I introduce myself. I say where I came from and how I came on the name Claim Fortuin. And then also second verse, I talk about my mommy and my daddy experience I went through in order to write music because my parents didn't believe in rap music. They thought it was the devil's music. And then in the third verse, yeah, I basically just said where I was currently at that point in my life. But before we move on to any other questions, you say, anyway, I can get the shirt. I really like the shirt. The shit. Yeah. Shit, I actually wanted to bring an extra one, but in case someone asked me, and I only have two. I only have two. So the plan is actually to make more. Is to make more. I can't say where you can get, but as soon as I make it available, I will post it on my page, Facebook and TikTok. I will post it on there if I happen to make more. But now at the moment, do you have any inspiration?